Program yitu y'obuhingi n'obulisa mwebale kubayo mwebale kunda TV West twabakira ne tubashemererwa munonga kushanga ngo numbasa kugira akire mukatwereza mureba program zitu eziturukora omwaka hagundi turukubahereza kandi mukatukuna into tukabakunda kante kateke ngu ebiturukora mwine ekimuru kubyegaho omujenyi witu werizoba aha program ne muzeyi Kalemesa Kenneth kuruga kunu omuli Mitoma district naja kuba natugambira okwabase kora emirimo ye nahinga obutunda kandi nakugira ngo umurimo ogu abasize gutunga mu cyango agukolira obwire bulingwa ntuza kuba ntugire ikintu cyo twabasa kumwegaho obutundo bwa ruhinga nobwe kinyankore ngo bwo kureba aha abantu abinjo bobutunda numbumanya tuburu busya tutwire ntuleba abandi bari kubuhinga mbwenu twaza kurugo muri Mitoma twine ikintu cyo twakubasa kwega aha muguru sogu kandi ari kutugambira imirimo yo kwabe nagikora amazina ni banyeta Edmond Principal Farmer omutebekanisa wa program eji deka tugende tutandike no mujenyi witu nabanyeta muzeyi Kalemesa Kenneth orukushango mu district ya Mitoma omurka gwijumo ecyaro rwentubuke erusiwa 01 obutundo obunkanye no musigazi akarimwiho wanje akashomere ebintu byo kuhinga obutundo wabo no kuside za kabira ko nabire ndiyaho nyonka mpingireho okoruguru nkampingireho musirwena nansi atukuyizire yanje atahaza atana no mu nanansi atuno hinga mu butunda namya nto butunda shinti nyoka ntini mbuhinga ntantini ntwazanta yanje ati atkorana ndakumanya ko bari kubuhinga atarhoro dabahinja abona ashomisi area ne bageta kibaru ku side za cyaro kibari atozi yoramburo barebi atubwake wabareba atukubahingire atubona abagiga kwenda kukirananywe atunoje koronoje kushimirwa wabo barebi nargaha natayira abahinja bahingira ubutunda abantu babiri za kitagatoko side za kibarugo mbweni n'obuseru bwitu kuriya kibari wanuza nankeji kitagatoko iryo muri Mitoma iryo muri Mitoma district ogumusigaza nargo mugombora yakabira nazeyo nari obutundo umushijo mwaba buhingire wakahingire rafure bitigana wakanya ko narebera ko yabuhingire nahuranywe nagira mbwenu wajura umuhimbo gwamanu kukirana ogoriyo gwiyabayini ori nija natandikira haruguru aho mpate haruguru yitwa abanzamu natandika futera amasinde amene ne uride nkana ati mwena nansi natandika kubyara obutunda obwiro bw'ensugo zikazigumira kubona konka cyarabe nkora nkabanje nanza nkoko muchaka nkamba manya nti nkoko muchaka ko bibira bya cartus nti nkabana mbacha kwambaza mu bwende bashishamo nti mwene naza mu bundi mbasa kubona mu nsugo kandi nkiriganza ubona obona nkibanzire ndizikomira gani yoni ngenda omuntu ajati yandeba ajata atanaka shino ndo butunda nte atwanje shikani mbukuro bushoka mu murtoche kambo bwiziri ntikashtomperezayo atogwa ntaragaza yampeze nsugo nkikumi so ko wafunuro tensugo za hati nsugo zanje hati nishe natandika kubyara tugambire emirimo yo rukora ahaha oyo kwingo butunda no kolera omwanya guru kwingana ki kandi omwanya gwawo go basota gukoresa ko nareba gurumuke kandi oyineho obutunda bwawe bwinji ato rafure obunyi naho kurgira ogunyi n'umusoro kugureba nkanagiye munakoze isero rafe estimate nuburengo mbekamba 300 aboko rede harunda patent yuri ntemburu buntakabulukiraho mishwaho so obutunda natandika nabuhinga obwiro bwo tukabanza guzo obutunda akatunda tukandika guza shiringi 10 kurga shiringi 10 kuza shiringi 15 kargo kaza rya 2 kaza rya 25 kahindira karya shiringi 3 konka nabwo kitakutangaza nabwo bwiro bwo kandi bwitaka kari refresh ndiera nkijana nkashanga nkiremu nka 1 million obwiro bwe kandi ubushuko ngwese nteze buri butuzabizirinkeza hati konka nabwo nkashanga aboko nkaguramu 3 pieces of land zento cyendambwe nebanje bimwe hamwe tana atinkuza kubasiye konka nabwo ibanje by'inkabigura ho mbiyine nabyo mbiyine umbe nabiningwa ezuwa hirumbutunda kare atanamaro obwire buringwa mbwene ntakuhinga mbwene jiji jaha umwaka gwe 2014 no mwaka ogwire
kunabere ndyaho nkaba mpereze kuhinga kakapataka ati nkaha mutwe nkaha ahi boundary yakapadoka kanje ko komana nente nashanga haruchiko rocho butunda cyemerezeho ninjira bundu ngumariko wa mukama ino kwa rugambira umuntu so wiyahembe bo wajibyara narebaho obusugo bimezereho najya ntibisho obusugo nti ngwere immediate nkahoreche chanja shitibishi aha irakawa wahingira obutunda wagaruko kabugaruka butwayinga ukareba naje nintaragaza nagira abantu tabana mugire muri tema niwa mu tubumani wari ngobo ukurwo twatanka kurunda ensugu natuguma ninsiga n'obundi bimera hat this time tanaza kujya nguzo kore se cyo kujya ngumenzo kurunda ahibo nankere nakore bed na bedding hine miringo yiwaye tandikira he yo basekolesa ukabasa kujongera umukuhingo butunda bwawe kandi noreba ebasize kukolera waika businguzi kugira ngo hati nojote cinka cyetandikiraho kandi cinkorire ate kintu ekintandikireho nora ko nakujya ngo nyine hwente zanjibiri nizo zuru kumpereza maniwa eyindi kuhingisa mu mpaho otherwise itakariya nora na rituruboniri kunkubintine maniwa erukurwo mu yezente tinkubire ni basa kuhingaho no buburuho bwaruga mu konkamwe nabo jya ngo nyine hwente kandi ningira ngo kuswanturambura ku wanoreba noreba ku nyowe nyineho opadoka bubiri buce kandi ente zanje tuzukurira mu nguzahageramo ate bingo nyo hata hingambira ebingo binyine nangwe in fact na hata bamperezente ya zero grazing ninjirisa abako bingo binyine nje hata nobera ni bingi kandi kindi ebingo ebikirungi cyabyo no bwakuba otanankire mweno otabilisizente wayenda nibikore mirimo ebiri no basa kubitema obyarza hansi byitumwata kandi bibujunde bikuretere kirisa ninga shobota kandi ekinde kirungi cyabishi bikora nibicontrolling soil erosion omuhingi wo butunda nibintu cye byashemeye gukora ebyo rukweka kasaho kajyoteki wano hingo butunda ruyare nikibani cyetagwa kubasa kutunga obutunda burungi akatunda abantu binyiri babuhingo mihanda minje takushana uko kubori nka radio baba runtu bashomesa nabajana ngo omuhando gwa kubigura umurungi ukabire ushemeye kubana otimba ekina cha futi biraha ahasi na no kuzumufuti ibiri zaba futina amine imbwe futuanda aha futi biraha iguraha na futi birahansi deno cheza ugendo ndo maniwa yawe ugitabura ucheza kugitabura uritaka katundo kabyaramo mweno geno byaro kandi urukuma yadi shato ako katona none kagenda hantu haringwa nakaranda akantu karingwa hati yadezi deno tamu ucheza kutamu den hata akatunda katandika kimuka hato tandika gumono ufuhira nikimuka no ufuhira kazo mfutisha twina oba warese ekikondo cyawe cekiti ukisimbaho uronde birere byawe hato gumono ukakomerera utono ukakomerera aha chikambaha ntashemye kubana utwaro hubukambabona akwa ninkasoto vunkesukwe akakamba kamwe ojoka directing akashuma katora side edge akando kagarukana kina muroko ruguru akanda ko katora kuri nanakande katora kandi kuri akachika kuri ntari ikindi ekikambe cyo kubabwireyo nayo oya yakanda akakamba kija kabugabwa nakakakurga nanaka nako kabugana nakakurga kuri nakari yambwe n'ubwone bukora nanka nke soto vunke ayiwano yena nkakoma mugeze futi wa futi zingese wano yenda ukaningura kuri umutwe ochaza kaningura umutwe amana gana gaza gumiza muri kagumza muri kenja kugenda kagagarira nyuma mu gihugu bukamba konkati wabo ekinde cyanayibo kugambira obutunda aha burungi okabino obuhingo mu open space mwene erikuba etari mu kintu cyona konkabwo kujya ngo hati economy yitaka bujya ngo hatwinere ki hatu no shanga kujya ngo waza kujya ngo hingo butunda bwonka dene kubura asharuke uzogaruka kuhinga nko mwana inka kortoche hato shangeri itaka tukiriyina aha Uganda situation yitwa eyiturumu deka tuzo mukahumuro twarwo mukahumuro tuzakutandikiraho nubageta program obuhinje no burisa tucyari yo muri Mitoma district na Edmond principal farmer omwire butari bwahare nitugaruka